Hi everyone, experience ma'am bahan mamakta GKGS Manipur welcome to Jari. Nasisu GKGS Manipur experience singi damakta yamna important or topic preposition harba topic asida video class ama puduna laksari. Hariba classes se upcoming exams of SSC gi like CGL, CSSL, GD and top banking exams and top defense exams like CISF, CDS, Army Agnibir. Sumba classing sida dum important or gaduba concepts kaya ama yaurika. Duga experiencing na personally request of preposition gi class the basic class ka to biro on have the ngasi sidagi haujarabani ko. Preposition gi ngasi akoi basic oiba yamna basic oiba adumba aduga exam da su yamna important or gaduba adumba concepts the base over point ngakani ngasi akoi da ngasi gi classes da naina jagaduribase. Aduna ngasi gi class se yamna sumaru oigani akoi yamna su interesting oigani hana thamjage masi harakanda akoi ngasi gi class adum yengba haujalasi. Preposition akoi preposition naina durobani na preposition hase karino kamain tawbano karino hado experiencing na hana su soin khangamoni adu targaso amo akoi basic tagi naina minasi ka pre have di karino haba khangamoni position haba wahi ani thingnari da akoina pre have di akoi mamang maitai londa hai targade ma ka arthar se mamang aina haba duga position have di karino haba matam da akoi maitai londa hai tarde ma ki mafam or ma ki thampham ma ki jaga aina akoi dom tongan ba different meaning de sat payari aduna preposition haibase karino haina akoi harpa matamda preposition haibase wahayi amani karamba wahayi no haiba matamda noun natraga pronoun gi mamangda sinarakadaba noun or pronoun gi mamangda thammakanda sinarakadaba wahayi amani haiba noun natraga pronoun se kari gi mathau oina tawgani object oina tawba ko object gi mathau tawgani aduga sigi noun natraga pronoun sina ko atopa wahi noun oibiyai pronoun oibiyai verb oibiyai adverb oibiyai adjective oibiyai siga kari relation nama show tawgani ba kari relation no show tawdu sha haba matamda relation of time matam takpagi oibiyai or relation of place natraga position takpa oibiyai ko relation of place natraga position takpa oibiyai or relation of direction takpagi mathau torpa yai ba haiba preposition aduna khangani ko maya adu taragade akhoi yengminar se example nainara kanda na hen understand tor ani ko Ras is fond of music and high Ras is fond of music ko fond of music ida akhoi haida piribo of haiba preposition of se preposition ni ko maya aduna magna kari relation show torino hidagi phone ras na pame se karino phone or se karino music se kari of fiber preposition sina music siga phone siga music se noun ni karamba noun object hoina mathau tori ko koi subject ti kadai lekhe ras se subject ne ko aduga phone sina kaino adjective siga sigi noun siga relation se kari na show tori of sina show tori of fiber preposition aduna smai tawdana akoi preposition gi example se so understand tor mani khanjai habadi preposition na akoi noun natraga pronoun natraga verb amma natraga adverb amma natraga adjective amma ga atopa noun object hoina mathau tori duga koi matam gi relation natraga place natraga position gi relation and direction gi relation utle and have se koi sigi examples in understand tori aduna preposition je koi sentence amagi mamang da lak pa yai maning da lak pa yai or mayai da lak pa yai ko adu itaga so koi je next time example khara lawra kanda and understand tong minerse same preposition yang minerse ko han the Romeo will come at dawn ko Romeo at dawn Romeo lakani dawn ko ida khoi sida kai no Romeo soidan lakani karam matam da dawn ko dawn sida akhoi gi noun ni si dawn se ko si object ki mathau ni to ise ko ida khoi Romeo se subject laikre ko aduna khange akhoi preposition ai se preposition se kari ki matung da lakani object ki mamang da lakani ba aduga preposition ki matung da kari object soidan lakadom ne preposition ki matung da akhoi subject lakpa yaroi मैम से पॉइंट अंडरस्टैंड तौगदमनी को प्रीपोजिशन की मातुंग दा कोई ऑब्जेक्ट लाकनी प्रीपोजिशन की मातुंग दा कोई सब्जेक्ट लाप यारोय सब्जेक्ट लादी हारिबदो कोई इदबो प्रीपोजिशन की मथौ नते बतौरिदो अतोप कंजंक्शन की मथौ ओरमबे याय अतोप मौंग दा मथौ तोरमबे याय अदुना सिगी प्रीपोजिशन एट से प्रीपोजिशन ओरे सिगी प्रीपोजिशन सिना शो तौरिसे करिनो माक लाकनी करम मतम दा
matam amu utro aduna sin mathau tawribse karino haiba matamda khoi preposition of time gi preposition of time dune sine utlibse matam utlini ka yachina duita ga amuk next tong yung minar se he aim at the target ka mang aim to idu kadai dano target tu dani ka at sigi hariba preposition jina kari ulle duita ga de preposition jina koi direction am ut target tu de aim to ina tro sigi target se kai no noun object ki mathau to ini ka noun object adu tar sigi preposition jina kari ulle no ka preposition of direction du ulle yam so it understand to rokani ka and next time yung minar se Joy was standing at the bus stop in higher Joy do kadai da lepa lairi ba stand to lepa lairi kadai da bus stop ta natra so du tar sigi h ne represent to ise kari no sigi preposition jina preposition of place natraga position dune bu ullise adui tarde som sigi three examples sidagi akoina khangye same preposition amana same preposition akoi hoji khangre same oiba preposition that is ka yet haiba same preposition jina kai do kari mathau tawreba tongan ba mathau tawre kari relation so tawre preposition of time gi relation so tawre preposition of place gi relation so tawre and preposition of direction gi relation so tawre dagi akoina khangye chap manaba preposition ana amana tongan ba preposition of time oina function to boy preposition of place or boy preposition of direction or boy have to khang so aduna ngasi gi han bu class ta koina basic oina naina ga durip se preposition of time मैम दु तादे खंगमिनार से preposition of time gi ahan ba जे यंगमिनार से ahan da kari at have se यंगमिनार at sina kari krama matam de at se sina ga dubuno ha matam da ma ke exact natraga definite time ama utpa matam da exact natraga definite time ama utpa matam da koina kai at se sina ga ni example dum pi re ko he arrived at 9 o'clock sigi du ta di at hariba sina kari no 9 o'clock se chap chana yoro kani han han tro definite time ama utro definite time ama ulle ko exact oiba dana at si sumain to dana definite oiba matam am sina gani and next second da ko in na jong ying nurse he arrived at 9 o'clock in the morning ko jik to sai gre 9 o'clock sai se definite time amani aduna at sin re aduga morning ha se kaino morning de ko sunrise numi tholak padagi kadai bo ko akoi gi nun numi dang waram nun matam si bo ko na kari hara khangnai morning hara kanda longna bana tro ayuk khaina ko morning aduna marks definite time amu utpra utte natra adu tawri in sidi kari da khoi sina kane longer duration ama ta ku matam da longer duration ama ta ku matam da in sina kane aduna morning sina kari ta si longer duration ama ta eba duration nam ta abni na khoi da in se sina re smai to dana preposition in sina bagi matang si akoi soidana khanga gane na thajai ko next amuk yeng minar se du ta ga de akoi na khangye dawn sunrise daybreak ko noon dusk sunset twilight midnight have the kam preposition sina gane moi siga yet have preposition sina gane sigi point sing sing biro ko dawn amatani sunrise mo ko je same meaning natra daybreak as is same meaning ko do noon ko thin gi pung baro ta amatam da ko the dusk sunset twilight the midnight ahing nung yai natra ida ko mo ko je specific oiba definite oiba time amma ulle hena ko na long nei bo ko aduna maram kan da mo ko de 8 sina gane aduga morning afternoon evening hana haiba sidana appoina kari kam preposition sina gani ba mako siga in haiba preposition jiga sina gani kaigina haiba matanda mako sidana longer duration ama ta na appoina long nei ba ko aduna maram ora kanda mako de preposition in sina gani adubo night exception am lere ko night hariba wai sigadi general sense ta ba matam da de kari preposition sina gani ba at sina gani aduga particular oiba akoi situation ama utningba utpagi matang da sina ko matam da night che not have a particular oiba situation ama utpagi matang da sina ko matam da refer preposition in galoina na sina gani sigi point sing understand taro gani ko mayam du tara da experience so understand taro mani khanja du tara ahan ba example de yanga he goes for a walk at or in night and akoi preposition sida karam bo oidino ko ma adu tara ma midang kuding gi adum kedoba walking
chatle na haibane he goes for a walk at night or in night pa adu tari hida kari sense to mahang uning isa general sense abdi ma ki habit to natro uning isa akhoi gi numidang khuding gi mahang na tawbu to natro uning isa adu tari general oiba sense ne ko aduna maram ora kan hida akhoi na kai sinar kane at sinar kane I understand our logger again and second example is akhoi amu yang minarse the merriest function is at or in the night in a hive ko merriest function is akhoi adum generally nunki numi kiting pangthok pa ya pro na te ko particular situation amu ning in atro merriest function je numidang amu da pang sigi numidang si pangthok te ne habse sigi ke doba particular situation ama ning in eba particular oiba sense ama ta eba aduna maram ora kan da hidadi kai sina kan in have preposition je sina kan myam so idan understand taw kan na khanje with this next tong yang minar si question am la ko si question mamang gi akhoi ssc gi previous year da hang kraba question ne ko do yang minar si in the beginning of civilization man didn't know sorry I answer so I gamale ko just the beginning of civilization man didn't know how to cultivate miyoi bedo kamai to kan da cultivate to ko dum khangam de na hai ko sigi civilization horok pada hari basina akhoi kari ta masi se akhoi ke do ba longer duration amata eb longer duration amata eb longer duration amata kuna maram ora kanda kari dora ko hida in have preposition se sina kani I'm so don't understand or ana logger age ko dena hida in the beginning of civilization na kani duga at the beginning hana mayam so dena wahai em ju thengna mani at the beginning hana haiba wahai thengna ta ga de mak to ko shorter duration amata ko da shorter duration amata ko da sina ga dom ne मैम सिगी पॉइंट जे खंगबिरनी को शॉर्टर ड्यूरेशन लाइक डेफिनिट ओइबम ताको मतम द पैसिना गनि सो विथ दिस नेक्स्ट यंग अस फेस्टिवल ग लोइना फेस्टिवल ग लोइना एट हाइबसिना काम कान सिना दगनो दुगो ओन हाइबसिना काम कान सिना दुनो हादो यंग विनर्स को फेस्टिवल सिंग द अखय अकंगब फेस्टिवल सिंग द फेस्टिवल अयाम द लोइना एट सिना गनि अदुगा हाइब फेस्टिवल तो महा की डेट नत्रगा महा की टाइम दो फिक्स तो बोय तार इफ द डेट और टाइम दो अखय के दो फिक्स ओय बोय तार गदि करी सिना गनि अबा ओन हाइब प्रीपोजिशन जे सिना गनि यहां से अंडरस्टैंड तो गनि को अदुना यंग से ही विल कम एट और ऑन होली एना हाइब को होली से अखय के दोरा मार्क से हिदा अखय के दो फिक्स ओय दे मार्क की डेट और टाइम से को मार्च की अखय योक्संग से मार्च की डेट अमा एकदा अखय लाइरिबा year दुगी कैलेंडर दुगी मतुंग इना year कैलेंडर दुगी मतुंग इना नुमित यंग कान पांगथोई को अदुना फिक्स ओय दबने मरम मरा कान हिदा प्रीपोजिशन एट हाइब सिना कनि याम सो अंडरस्टैंड तो को नेक्स्ट ong yang minersi he will come on or at christmas and haib christmas se khoina khange mark si de ke doba festival oje tar ga fix oina haib fix oy every year khudi mo ki 25 december si da pangthoi adom fix oina khang lem so ba fix oy si da kari sina kani on haib preposition ji sina kani na rule sina hairi ko sumain to dana nixing biro aduga next ong yang minersi he will come on at or at the occasion of holy in haib for holy di holy ma hida sigi occasion haibasina kari ta sigi occasion haiba wahai ma yorok pasina mark se matam do ma ki matam do fix oena ta fix time mo ule aduna maram ora kan hida de khoi kai sinar ani on haiba preposition che sinar ani sigi point sing chai ma'am so don't understand to mangne tha jai ka so with this next time yang minar 3 da on china kram matam da sinna ga do no ha do mo khoi pilap yang minar se da on se with kari kari ga days natraga ko days natra dates kumba da khoi sinna ga ni masigi preposition che matam takpagi oina sinna pu matam da on se preposition of place oina sinna ga ni ko horen ko na preposition of place la ko so koi na mina ke se adu bo khoi hida kano oina sinna ko ni na preposition of time gi naina bani na on se kamaina kam matam da sinna bno ha matam da with days natraga dates ko like for example oina have the on thursday kind on thursday ko or natraga on akhoi ngasi gi date may 14 kind on may 14 kind have ko sumaina or on 14 may kind have the tadi ngasi ras will meet him at in or on monday morning and have
doi targadi masi Monday morning se karino akhoi days numit tai natro morning khak haiba nateba Monday haibam yori ko Monday sina kai tai numit tai aduni here preposition on che akhoi sinar kani he came on last Thursday and hai adubu akhoi ni da khangadubadi last haiba wahi yoksilakpasina last Thursday haigera sigi last natraga or sign hara so ko every Thursday Wednesday Monday or Sunday or next Thursday or next Monday next Sunday and hara so ko sumba yok tagadi every last next haiba wahi sing yoksilakpasina maram kanda makoi se ke doba noun object ki oina mathau tawdre kari gi mathau oin tawra adverb of time gi mathau tawre adverb of time gi mathau tawre ko adverb of time gi mathau tawre aduna maram kanda makhoi di dum matam chal lai rabanina ida khoi ke doba adverb of time gi mathau tawrabnina preposition sina roiba no preposition hai ta preposition matang kida no preposition sina roi akhoi ngasai kai hai ki preposition gi matungda noun natraga pronoun lakani karamba noun natraga pronoun object oina thabak tawba hain hai ki metro me understand tawkre ko adu tagadi hidadi adverb of time labni hidadi akhoi sigi preposition on hai bu sum sina roi oi just he came last Thursday and he came last Thursday or every Thursday next Thursday and sign akhoi hagani I'm sorry to understand the one. Next time yung minarsi during and while. During and while have sa kamay na kumatogra minus sinam na mo sa period of time. During su while su period of time tako da period of time matam mo tako da sinaba. Adumba preposition ngakta ne. Do tadi makoy sina during have a preposition during have a preposition o sinakta de kari represent away and have matam da represent and event ama natraga occasion ama represent toy me understand to organi ka aduga while se akoina preposition while hai bo hai preposition on sinal ta kana mahana kari represent toy ba represent an action ama natraga activity ama represent togani activity ama represent togani ka aduga akhoi while se sina ko matam da de kedoba maki matungda akhoi ing form of the noun yarba ing while sina ko matum da de maki matungda akhoi preposition on sina ko matam da habani ko preposition on sina ko matam da maki matungda la ko do ing form of the noun la kani noun sina ko matam da ing form of the noun se sina kani ing form se sina kani adubu idadi during se akhoi period of time ta ko matam da preposition on sina ko matam da akhoi mangon da de ing form sina roiba no ing form san hire se kuma aduna ing form se sina roiba ing form of the noun se sina roiba do ta de akhoi ida example to lora kanda dum yeng minarsi during or while World War there was immense bloodshed on both sides and high adu ta de World War gi matam da hain hai ko hida ing form oibro oide ko ing form oidabna maram oirakanda hida akhoi gi preposition during have preposition de sina gani ba the while sina roi yantarni ko adu ta ga de next time yengasi he got injured while or during playing and hai sanari kanda matamam di tae ko koi time di tae ni loina ma World War gi matam da haba ma gi example han dasina ani su sanari ngai matam the period of time am tae bo aduga sigi World War gi matam se kaino World War sina koi event am tae na tro sigi event ko aduga natrogo aduga sidana akoi sanari kanda haba sina ke doba ma ki activity am tae na tro aduna maram kanda hida kai sina kaneba while sina kani while harbor preposition sina kani during sina ro duga playing se ke doba ing form of the noun ne ing form of the noun ne sisu I understand to ren loggerage question number next point dong yeng ase while among when gi kenaba while the hujik to saja kra koina marks period of time represent to bani ani mak loina period of time represent to bang tadi odini ko period of time aduga
when su period of time represent tawbo odini period of time aduga while sidana akhoi gi kedoba action ama natraga activity ama utle hana haibado ko aduga sigi sidana akhoi ing form sinaye ing form of the noun che sinarakani ma ki matungda preposition jing matungda koina so haikre aduga ma che simultaneously with another action amaga su adum thokminna ba yae ba ko adubo akhoi yengminar si when sina kari toba akhoi specific oiba matam ama utuni specific oiba definite oiba matam ama utpada masigi preposition sinarakani karamba specific oiba matam ama oibna matamda karigumba ma thokpa matamda at which something happens at which something happens karigumba ma thokpa matamda akhoi mahaki matamdo specific oiba natraga definite oiba taragadi akhoi kari sinagani ba when haiba preposition se sinagani ba loina ma akhoi period of time utpa ngakani amana kai doba action or activity karamba action or activity continuous oiba action or activity ama utpa matamda ko continuous oiba like aduna ing form of the sinai ko noun sinai ni noun che kaino object oina ko aduga akhoi hidana when dana period of time ta kuni sisu karamba period of time specific oiba period of time ko karamba specific oiba karigumba ma thokpa matamda haina specific oin utpa matamda du tawadi example adum naina ko matamda henna understand tawgani naina miners se when or while he got home he helped his daughter in her homework mahakna yumdi yoba matamda haina haiba ko yumda yoba matamda haina haiba matamda masigi yumda yoba matamda haisna ulise kaino maki matamje akhoi specific oina uningeba hai ko aduna specific oina uningbanina when haiba preposition je akhoi sinarakani ko aduna when he got home haina harakani मैम सो अंडरस्टैंड तौर when he got home he subject लेरको मांग माकी daughter मतेंग पांगी कईदा माकी homework तौब मतमदा हाइन हाइको अदुना अखोय हिदे अंडरस्टैंड तौब ngame मांग युम योब मतमदा हाइन हाइबसे स्पेसिफिक ओइबा सेंस म सिएबे अदुना अखोय हिदे preposition when से सिनाइनि मैम सो अंडरस्टैंड तौरनिको and next अखोय Ram got hurt while or when playing cricket the karamba preposition sin ane akhoi hojik khangkre makti continuous oiba khoi sigi playing cricket sanari kanda haina habani sigi kedoba playing cha ing forms lae ing forms oire sigi noun che ko ing form of noun ni aduga hita continuous action continuous activity am su level action ama natraga activity am su level sanari kanda haina habani na so sigi matam sida khoi na kari karamba maongi preposition sinagani haba while have a preposition to sinagani so you understand to recall when sinaroi so with this I point number 5 to understand to rena lozer ko aduna next one yung minar si 6 ta 6 by have say koi exam do yam to ina dum sina ba thengara ni by have say preposition on sina ko matam da preposition of time on sina ko matam da kam ba kam combine represent to ko no haisin adubu by gi different meaning lay ko see on understand to minna se ko mark se point of time point in time utpa matam da sinai ko karamba matam da habadu utpa matam da sinai by se like koi by 2025 kind haiba or by Monday or by Thursday kind haiba matam da koi si sinai for example adum akoi lawminara yengminara se he will come mark soidan lakani by Monday koi ning thokaba numit phauta soidana lakani haiba matam da by sinai मैम से अंडरस्टैंड तौरगनी को अदुगा डुवर का थबक तो कनाना तौरिबनो हाइब डुवर को थबक अमा तौब मतम द कनाना तौरिबनो हाइब उतप मतम द सो कोइ लाइक कनाना तौरिबनो का हना सुंबो उतप मतम द सो कोइ के करी सिनायबा बाय सिनायबा Kamana the work was done by him hida lori example si yamna basic example mayam da lai du bunga tani ko do khoi preposition gi si basic class muthang usila matam da khoi exam da hangiba previous year question adum pyq su dum naina mina si aduga kitang moderate to high level su dum naina mina si ko
So ida koi khangre the work was done by him sigi by sin uli se kai no thabak se kanana tawino hab matamda matam amdi uli ne adu thabak se kanana tawino hab matam mahang na tawino e habdo uli ne tro aduna do word se uli ne saina tawdana akoi do word ko matam se by se sinai ko aduga beside have the akoi ma'am understand our meaning se ko beside have the next to ko next to hana haibne artha se by sin bagi artha ni ko aduna yengminar se aigi maitai lon da hai taragadi nakal da ka haibra nakal da ka haidoni ko nakal da aduga ma'am kano confuse tanaba ai wahi emtanga haijange beside haibam lei a sapa maga ko beside sigi beside sina kari no haib matam in addition to hana haibdoni ko ahen ba haibdo in addition to hana do ko maitai lon da haragana ahen ba hapchilakwa kaido daina artha lagasu yai ko aduna मैम अर्थ मैटे लोन के अर्थ दि मैम खजी खजी येंबिरो आइना हाइबसिदा खितंग कंफ्यूज पोइता गसो मैम ngapi gani so there is a house by the river haina hai there is a house to kadai lai haina tai no sina by sina koi river du gi nakal da turel du gi nakal da lai manak lai nakal da natraga manak lai en tai na tro sain to dana sumba matam da so koi by se sina Ma'am, so I don't understand the word ko. There is a house beside the river. Hai was something ko. So with this by sin bagi akoi points is khanga ni hana thajai si ma'am si understand the word ni hana thajai next song yung minar si since and for. Yam exam dang gan ba since and for se akoi ke dawa tense ki mawong da su tense da su sinai adai de akoi hida preposition oina su sinai adai de akoi conjunction oina su sinai मखल मथेल मैम सिनब याखरे को अदुबो अखोइन हुजिक नैनागि प्रिपोजिशन ओइन कमाइन सिनबनो हाइदुनि को दो कंजंक्शन ओइन सो आई एग्जांपल मति अमता हापचरंगे मैम द कंफ्यूज सतनबो को अखोइ कै हाइखरे येंगसे सिंस सिना करी कमाइन तौबद सिनबनो हाइबो येंगनर से सिंस से अखोइ कदबो डेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम ताकु मतमदा डेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम ताकु मतमदा अखोइ सिंस सिनगनि लाइक एग्जांपल ओइन हाइर मतमदा अखोइ example on har kanda khoi kamaina since March tagi hora kanda kai or since 2021 kind example ni ko ma adu ta ga de khoi for sina kam matam da sina bano ha dong yeng minar se ko for sina kam matam da kamai sina bano ha ne khoi de yeng minar du se for sina length of time ta ko matam da sina ga ne length of time हाइबदी करिनो हम मतम ड्यूरेशन अमा ताकु मतम द फोर्स सिना कने ड्यूरेशन ताकु मतम अदुना मार्क ति केदबा अखोइ हिददी सिंस ददी डेफिनिट ओयन हाइगिद्रो अदुना फोर ददी अखोइ डेफिनिट नॉट डेफिनिट मार्क ति डेफिनिट ओय देबो अखोइ फॉर एग्जांपल लोमिनरसिने हिदा अखोइ पुंग अमा 1 pm हाइन हारसिने 1 pm ताबो मतम दगी थबक अमा तौरे नुपा कान को दुगा सिगी अखोइ 3 pm पुक तौरेबो 3 pm पुक तौरे 3 pm पुक तौबो मतम सिदा 1 pm दगी हौरे एन हाइ तागदे सिंस माही वाक तो पुंग अमा दगी हौवे न हाइरोद्रो अदुगा सिगी मतम सिदा पुंग क्या लैखगे गैप से अखोइ ड्यूरेशन ऑफ 2 hours की थबक तौरेबो सिना अखोइ सिगी 2 hours सिना अखोइ ड्यूरेशन ने ड्यूरेशन उल एनेबो एम सो अंडरस्टैंड तौरनि कोइ सिगी हाइ साइनस एक्सप्लेन तौसिना सिगी ड्यूरेशन ऑफ दिस मतम ददी अखोइ कै सिना कनेबो 4 सिना कनेबो ही हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 2 hours पुंग अनि की थबक तौरे अदुगा पुंग अमा दगी थबक तौरे एना हाइ तागदि अखोइ pm or am सिना को मतम since 1 pm काइन हारपदो को अदुने मैम अंडरस्टैंड तौरगने खंजे अदुगा पुंग अनि थबक तौरे हारगना 4 2 hours इन ड्यूरेशन में ताको मतम दु मैम सो इदन अंडरस्टैंड तौरेन लौजे अदुने एग्जांपल सिंग जिंग मिनरसे he has been here since Tuesday का कोइ Tuesday दगी लैरे हैन हाबदो को अदुने हिदा Tuesday सिनाइने को अदाइदि he has been absent ओइरे since you left सिदादि Tuesday से करिना noun नेबा noun करिगी मथक तौरे object की मथक तौरे क्या तारे को मैं absent ओइरे he has been absent since केतबा you left हाइन हाइबो since you left हाइन हाइब मतम सिदा सिगी since ने मथक तौइसे कइनो सिदा से you से कइनो हिदा अखोइ object की मथक तौ नते subject ने subject अदुगा हिदा left से कइनो verb subject verb लाको मतम ददि अखोइ सिगी हाइरिबा since preposition ओइन मथक तौ देबो करी ओइन मथक तौरा conjunction ओइन मथक तौइने अदुना सिदा
since preposition gi mathau tawba natte habsini ko aina sigi sentence da uningi che aduna aina matang sida hainingi se karino ha matamda since habse ko preposition oina su mathau tawba yai or conjunction oina su mathau tawba yai na preposition oina mathau tawge ha ta ga de preposition gi wahai da akoi kai ha ga preposition gi matung da akoi noun natraga pronoun la kani hariba noun natraga pronoun do object oi ga dobuni habse sigi point se myam ningsing han bani ko dui ta ga de for dong yang minar si he has been absent for the last 4 weeks ko last 4 weeks ko last 4 weeks se akoi week mari ko week mari se akoi ama hekto oi ba yai week ama hai se last 4 weeks se akoi duration ama uli natro aduna duration ama utpanina si 4 sina akoi kai ta plural oi se ta last week hai ta ga di last week hai ta ga akoi sin sin na ga ni aduda 4 yawra abanina 4 sin plural oi ta plural oi sina kari uli akoi da duration ama uli yam so understand to organic aduna hida 4 sina ko ne aduga hida 4 have preposition sina ko ne aduga hida 4 have je yawm da ta ga hida akoi since have sina ga ne since the last week han myam so understand to organic aduna question khar yeng minar se he has been living here since or 4 to 2020 aduna akoi 2020 dagi mahang mafam sida lai de ena tak natro aduna akoi ke khangya hida since have preposition se sina ka ne for scenario ahan example khangani next he has been living here since or for 2 years sahi ani lai ena hai natro sahi ani lai ra amina si akoi sahi ani ka si duration amo level duration like market 2020 dagina pedoba 22 phok oi ba yai or 2019 dagina 21 phok oi ba yai myam yadro 2023 dagina 25 phok oi ba yai natra sumai tawdana duration amu ulle duration amu labnina akoina kai sina ani hida for haiba preposition je sina ne since sina ro myam so understand tawrani ka aduga amu yeng minarsi Ram has been walking deer since or for a week and half the kamba preposition sina duino a week have se akoi duration amu line kamaina mamang monday dagi akoi ke dawa kai phu oi be ai ba next akoi sunday kamba monday dai sunday phone no khang de ka akoi dumain tawdana si duration amane ba ka matam laigre monday tuesday wednesday thursday friday na adana da kai sina kani ba for haiba preposition se akoi sina kani and next time yung minarsi Ram has been walking deer since 4 January. Since na chaga 4 kamba January dagi thabak toba hore na tra adu ta de masi akoi definite oi bom ta ina tra January have a thas dagi thabak toba hore na dana hida akoi since sina kani ka or sina ro next time yung minarsi this custom and tradition ka si question je dom yung chin biro this custom and tradition has been in prevalence since or for ancient times ko myam ngau du si dani ko ancient times ra ko si ancient times ra akoi duration mu ulle kan khalang bani ko myam du ba koi history da akoi matam ahum thokna khaidok ki ancient haiba ma aduga medieval haibamga aduga modern haibamga lay ko history da aduna masigi ancient time se ke doba akoi specific oiba time ne na akoi longnai ba jike aina haido myam understand tawrani ko amuko saijara ke history da akoi matam se ancient haibamga medieval haibamga modern haibamga lay aduna sigi se specific oiba time ne na akoi haido kan thamme aduna maram orakanda sida ka doba si specific oiba time ne na akoi khalle ko aduna maram orakanda sigi jaga sida kari gi form sinagani ba since sinagani for sinaro I understand the rain logic again with this next time since ka form gi khena since su akoi ka doba point of time takpani since su point of time takpada sinabani specific point of time takpada aduga from su chamanana specific point of time takpada sinabani I understand to ko siba point of time takpada sinaba ngakani adubu since the akoi perfect sentence to perfect tense to sinakani habidi kari gino ha matamda mark se past to present relate to bane aduga from minus sina ge ha ta ge from is the point of time ta ko je ta ga so mahak de perfect not used in perfect tense ka
perfect tense sinaro sigi points understand tarani ko ma'am du tare ida ko example dum yeng da khangminarani ko he is walking here from or since 2020 in a hive he is walking here in a hive he is walking se kari tense no se perfect tense lo not in perfect tense na table aduna maram kan here akoi from haiba from se sina kaneba since sinaroi ko adubo hida khoina mark saina haram tardi he has been walking here from or since 2020 hena haram tardi hida khoi from je mu sinaroi from sinaroi kai sinani since sinani yeah, so that understand our name thazai ko adana ida has been na sina kai ta mark se tense se kai no perfect tense le heline perfect tense le ko matam da di kai sina gane ba je ki to kho since sina gane adana since ka from go khena ba so ai khoi preposition on sina ko matam da moi se khena ba so khoi I understand our name logjarage ko with this akhoi na sigi preposition of time gi amasung preposition gi basic horok gi important of preposition naina bagi basic classes se koi matang se lo sinjare do matung da ko da khoi sigi makha ta koina si telapa class am pujara kre makha ta koina preposition of place do preposition of direction chu mokhoi gi important oi ba exam ga yam mari leina ba hai tare adum ba point khara da adum basic oina naina mina ki che du gi matung da khoi question oina previous year question chu dum naina mina si ko fixed preposition gi type ta ado ado bo ngasi gi di matang asida mayam da gi ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯉꯦꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯁꯤꯌꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯎꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ PDF ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯦꯂꯤ ꯀ꯭ꯋꯤꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯂꯤꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯀꯦꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯔ ꯗꯦꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟꯗꯁꯨ ꯂꯤꯡ ꯍꯥꯞꯆꯔꯝꯒꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯋꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯥꯎꯟꯒꯤ ꯔꯨꯜꯁ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯅꯥꯎꯟꯁꯀꯤ ꯔꯨꯜꯁ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯚꯔꯕ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ conditional sentence ka yam maru oiba sumba topic sing sidasu akoi video yam semjakre ado ai description da link hapcharamge myam soidana go through tawbi yam kana gane na khanjai upcoming exams of 2025 ta masiya kanda myam dagi myam bo mo thangat phongdok sari thank you myam